Tinapalabas, napabutngan ni Elisa, gapo kadagiti nakita ng armado a lalaki ken timang pangpangtakin kuana iti cellphone. Gapo iti dayta, mabutengan asumrek iti opisina da, ket impambar na amadi iti bagbagina. Banag ang nakaalarmaan ti inana agraman ken Jorin. Napanti baro iti balay da Elisa tapno piliton na ngagpa-check up iti doktor. Ita papagayam, adto'y tituloy tinobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Elisa, numadi ti bagim, ket masapol nga agpa-check up ka iti doktor. Mayat ti bagik, Jorin. Naging sasakitak lang. Anya? Alibay ko lang kininanang ti panangibagak ang maululaw ken agkakapsutak. Tapno darason ko ajak sumrak ka di opisina. Tapay. Mabut-buto nga pa lang amin kadagiti nakitak nga armado ang lalaki. Tapno saan ka mabutang? Ket ibagak to kay ni mami nga umayak tumot iti opisina. Ha? Anya ko matiaramida may chay. Tulungan kayo kay ni mami, kadagiti trabaho yo. Saanan? Tama nga no agatap nga da relasyon ta. Ang tapno mabantayan ka kadagiti kunkunam nga armado a lalaki a nakita. Anya? Adda nakitam nga armado a lalaki iti opisina yo, Elisa? Ha? Isu ka di ti rason a naglangan ka iti trabaho? Nana. Rason mo ka dilang ti kungkunam ama di ti bagbagim? Gaputa mabuteng ka sumrek iti opisina yo? Nana. Agsao ka. Sungbatam dagiti saludsud ko. Kansanak nga ulbudan. Pakawanan da ko mano nagulbudak kada kayo, nanang. Anya? No kasta, saan ka matlang ama ululaw kan agkakapsot? Saan, nanang? Inrason ko lang ama diti bagbagik. Tapno jak sumrak kidi opisina. Mabutang ngamin kadagiti nakitak nga armado a lalaki ngay may. Ammo ka din ni Chona ti may papan kadagiti kungkunam nga armado a lalaki? Saan, nanang? Tanakaawit idin ni Ma'am Chona. Jorin, daytuyan ti kungkunak kada kayo. Anya ti kaya ti asawa nanti? Panagkunak. Ket ni mamim ti akin aramid kadagiti nakita ni Elisa nga armado a lalaki. Anya? Nanang? Siguro. Agat atapan ni mamim nga adda relasyon yo ka ni Elisa. Iso akayat na papatay ti anak ko. Ante, nagdakas mo't ti panunot yo kini mami. Amok unay ni mamim, Jorin. Ngamsaan mo't nga rod nga ti adda iti panunot yo. Kat kasta ti kinadakas ni mami. Amok latan asaan na akayat ni Elisa para ken ka. Iso nga aramidan na amin apamuspusan. Tapno saan nga ti anak ko ti pagsabam. Napasnak ni siya kadagitintad ko trabaho na. Mayat, no may surukan ko na dagiti trabaho nito eh. Tanag sadot-sadot ni Elisa, mabalin ko nga isukat ni siya. Timakderan niti sa ti computer, umay dito ayan ko. Auntie Chona? Oh, Kitain nyo man, no husto matlang, dagito'y naramid ko a papeles.
Oh, good. Gusto, iha. Agyaman na kanti. Nalalaing kan sapay ngam ni Elisa. Talaga, auntie. Sa anak apaatiw ken kuana. Kastaman ti kun akan ka, iha. Masapol nga ipakitam ang nalalaing ka nga miso. Wen, auntie. Daki palubos nga atiwan nak ni Elisa, iti oray anya banag. Mabit lang, nga daw mauawag kanya ka. Amangan no kliyente yun dahito umawawag, auntie. Sige, agsubli ako ni lamisan ko. Lamisan ni Elisa ko nakumanti. O, sige, tusong batak mo dito. Oh. Hello? Oh. Nito ko. Anya? Ni Jorin adda di tabalay da Elisa. Hello, Jonah. Apay nga inulbudan nak, Victor. Ha? Anya kay nulbudan asal sarita? Imbagap kanyak, anapan nag-birthday ni Jorin, iti kabarkada na, ngamsan mo't kayam. Anya? At damat gayam, iti balay da Elisa. Apay nga mom? Kaputa na nangyawag kanyak. Anya? Nabayag ka din ng ulbudan nak, ha? Siguro kit di mauaslaang ti anak tanapan ng kita kini Elisa. Kaputa amuna matitibagbagi na. Uray matitibagbagi na. Anya ko maarason ang mapanasarungkaran. Wano, ar-arman na ni Elisa. Wano, ang mga nanobya na pa yan. Saan, Jonah? Nalaing ka nga gipapan. Yung palso amin na giti atap mo. Apay, pasisiim mo ka din ni Jorin? Dominic, napasama kan ti pagbutbut ngak. Saan pa'y nga munikyo na ti relasyon da Jorin kan Elisa? Ngam addan-addang na. Tapno agbutang ti anak ko. Iso nga tangag paiso ti akin tao kadagiti nakita ni Elisa. Sino kumapay? Maguray ka. San pa'y nga amunisyon ako na? Sigurado ka, di napayam mo? Anya arason. Tapno butbut ngenda ni Elisa. Idinto ta si kamot latin ang ibaga, adi napayam mo ti relasyon na gitido. Wen, masigurado asaan na pa'y nga mo. Ngam amo na, no kasano ti kinasingad da. At dahi ta ka manan ako nakresilda, una amanan dagiti paspasama. Panag ko nakasan nga umanay dahi ta arason. Tapno agaramid iti dakas nga dang. Dominic, saan kumat nga ekspektaren amamati ka iti atap ko? Ta ex-girlfriend mo ni Jonah. Ha? Ngamtay ko na akon. Iso ti atapak nga utak ti pamutbutang. Agpaiso nga taki atap ni nanang. Ani Ma'am Chona ti akin tao kadagiti nakitak nga armado a lalaki. No tao na taki jay. Kat posible ani Ma'am Chona matlaang ti mangipangpang takanyak. Papaan iti cellphone. Imposible. Itian niya ko maareson. Wano? Amo na nga tanti maipapan kada kami ken ni Jorin.
Kasano ko maanaamuan na? Ibagak to kin ni Jorin. Tadumistan siya pala ang kanyak. Wen, kasta ti aramida. Nasapa kayo mata si Mangkwet, Mami. Ti amo kat nag-overtime kayo. Ta saan na simrak ni Elisa. Uray sana simrek ni Elisa. Ang damot kadwa kay opisina. Ah, asino, Mami? Ni Shasha. Anya? Imay nakal kinadwaan nga agmalmalam ni Shasha. Saan nga imay nag-istambay lang, no dikit imay nagtrabaho. Ison tinang trabaho kada kiti trabaho ko man ni Elisa. Anya? Amo na nga rod, Mami. Nalaing ni Shasha. Nalalaing pa'y angam ni Elisa. Anya? Uhan, iho. Kat no iso ti maasawam. Ure agritero ako. Tadwa kayon kini Shasha amang imaton iti negosyo. Mami. Agtalaga kiti kabaalan nyo adwa kini Shasha. Amok akabaalan nyo nga imaton dagiti negosyo tayo. No bilang iso ti maasawam. Lading itag, Mami. Ngam awan ti sumgar adot-dot ko kinkwana. Anya, asino nga ti kayat mo? Lading itag. Ngam saan ko pa ilang ama ibaga, Mami. Ha! Sinalbag. May salang ti babaya kayat ko aparakan ka. Kat awan sa balin no sana ni Shasha. Imbagak pa idin kan kwa na ngay ayatam. Kunayo adeyo kaya ti agulbud, Mami. Ngam apay anagulbud kayo kini Shasha. Ha? Uray guraanda. Kat sa anak apadiktaran kada kayo. Ha? No ti pusok ti kayat yung itorong, Mami. Ulitak manan ti na ibagak idi. No ipilit yu ti kayat yu. Mapukawan kayo iti anak. Anya? Malaman. Napanpayla ang nagdigos ni Elisa. Undo, ada nga tapapanan na. Ha? Ada nag-text di cellphone na naka-charge. Sino nga taday jay ang nag-text? Sadmot nga ta makagura ti anak ko. No basa ti text da kan kwa na. Sino nga taday to'y ang nag-text? Number mat. Basa at man. No di ka payla ang dumistansya ken ni Jorin. At dadakas ang mapasamak ken kan. Saan? Nanang? Abay nga igamit ang cellphone ko. Gaputan na kibiyangak. Anya? Adagayang bang ipangpangtakan kay ti cellphone? Lukas na. Isuman ang tinag-text. Diyay mang ipangpangtakan niya. Nabayag ka din nga damang ipangpangtakan ka, Elisa? Nabiit pa'y nanang. Isumat lagayam anagin sa sakit ka. Tamabutang ka mapan agtrabaho. Kapo ka dagiti mang ipangpangtakan ka. Wan nanang. Asino ka di atapang nga agtitext kan ka iti kastoy? Awan atapag nanang. Tawan mo't amok amang gurgura kanya. Agpaiso nga tati atap yun. Ani Ma'am Chona ti agin tao, kadagiti nakitak iding armado a lalaki. Iso ti pamatik. Kat,
Mabalin nga isupay ti. Oh. Sapay la kuma. Tanagriro aklaan. Saan kuma nga iso? Tiyan niya, nanang. Panityo na tigapuanan dagiti na i-text kan ka pamutbutan. Kanya? Tapay nga isuman ang tinapanunot yo. Gaputa ko na iti-text. Adumistansya ka ni Jorin. Wan angam, saan na pa'y matngam mo ti relasyon mi, nanang? Tapno iso ti atapon nyo. Kasano kumatipan na kasiguradom? Asaan pa'y nga mo ni Chona ti relasyon niyo? No amo na kuman. Sigurado lakit de. Asideran nak. Kastamat kin ni Jorin. No saan nga iso ti agtitext kan ka kadagiti pamutbutan? Asino nga rod? Tsaka mo, nanang. Awan ti mapanunot ko. Gaputa. Awan mati amok akariri ka tao. Hello, Shasha. Nakaawag ka man. Ante Chona, kayan ko lang ti agdamag. Umay ka di matlaang ni Jorin di ti mansyon? Akas iti kunayo kanya kitay madam? Ay, oo, di ha. Umay nakapasyaran ni Jorin. Sigurado kayo, auntie? Kwa. Ante Chona, abaya di kayo mat makasumbat. Wano, agdo-adwa kayo kadi, tinayba kayo? Saan mo takas na, iha? Wan, sigurado. Umay nakapasyaran ni Jorin ita arabi eh. O sige, auntie. Urahit nga, Rod. Bye. Bye. Impagaktikas tiyay mo. Kasanungatan no saan ko ang maibaon ni Jorin? Griselda, nakawag ka man. Gaputasan nga umapay titurog kanyak Dominic. Gapo ka ni Elisa nga anak ko. Di mo pa'y lagayam na iliw-liwag na itaapanag, Griselda. Ada pa'y gayam sa bali. Malaksid iti dayjay ana istoryana Dominic. Anyabay? Ada pa'y gayam mangipangpangtakan ko ana. Babaen iti text. Saan nga ta may maysa na kiti nagpakita kundi datang agtitext? Asino kumat agpanggap iti dakas iti anak mo? Anya? Amom ka din o asino tagpangpanggap? Kayat mo asawan. Amom dagiti mauawat ti anak ko a text message apang ta. Wan tawan inlimad ni Elisa ang anak mo kanyak. Apay nga rudade mo imbaga dagos kanyak. Imbagpaykan ka, tama ibaga na dagiti parikot na. Ngamsyak nga inana, pagilimlimadan na. Ladingita, Griselda, awan maramidak. Kana, siguro saan na lang nga kayat amadanagan ka. Gapo ka dagiti mapaspasamakin ko na. Ada ka di pa'y ammo, masan ko nga ammo? May papan ka ni Elisa? Awanan ni amo ka sa bali. Sigurado ka? Wan, malaksid lang, no at di na kayat ngay baga kanya, kapalimad na. Oh, kasaritak to'y tinalapat ti anak ko. Anyang roti plano? Lusak lang ti masurot. Saan kun akayat amapan agtrabaho ti anak ko? Anya? Wan, tamaputangak. Ang mga nadadakas nga ramidan dakan kwa na. Amom, Griselda, no siyak lang ti matungpal. Awan sa bali akaimbagan nga aramidin nyo. No saan amapan agpablatter iti polis. Aniya?
Suyaab. Sarsardang pailaang. Katurturog ako. Jurin, iho. Apay, kasta tila nga makaturturog kan? Uwan, mami. Masapol nagmurmuray ka. Tadanas ka, napapanam. Sa dino, mami. Iti mansyon da siya. Anya ti aramidag iti mansyon da siya. Inka pa siya rin. Apay, masakit ka dimot, mami. Tamasakit ka nilang, timabalin na pa siya rin. Anya nga ron timapan ko ubraan, mami. Inkay kumpirmar tinay-bagak idikan ko na. Nga anya, mami. Nga ay ayatam. Anya. Ururayan na ka ni siya. Isungin ka agsukat. Tamapan ka iya mansyon da. Dak kayat, mami. Anya, taibabay na ka de. Da kayo matlaang ti mga aramid. Iti pakaibabain nanyo, mami. Awanan ti adu asao. Mapan kakit din agsukat. Saan dak apilitan, mami? Tana ibagak matan ajak kayat. Kayat mo ka di manon nga aghay bladak. Awan ti mabalin ko. No iso ti paghay blada nyo. Nita... Tinong padak manan. Anya pa'y dagiti sumarno ama pasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.